abekwe ngeveke epheleleyo kamalunga womndeni obhujelweko kanti unkosikazi yakhe yena sekakhutshiwe esibhedlela. Icaleli lizokubuyela ekhotho amalanga nakalikhomba kumgwengweni. Unkabinde oneminyaka ema-41 ubudala uqalene namacala amathathu okubulala nalinye lokulinga ukubulala. Nanyana umndeni wakwamabuza uthabile bona umsolwa usilisile isibawo sakhe sebheyili, kodwa umndeni ulila ngokuthi bahlezi ngokwesaba, bathwenyeke nangokuvikeleka kwabofakazi. Bathi nanje basathukiwe khulukhulu abantwana babone konke nakwenzekako. Akukho lula ngoba lento yenzeka phambi kweingane ezincane and still bakhuluma ngabazali bazo ukuthi kwenzakaleni bazali bazo. So isimo sikho sihle. Isizathu esenza ukuthi si-organize le mashi ukuthi sizame ukuthi umsolwa angatholi ibheyili. Ekenzeni lokho asithi umsolwa wrong, asithi ubani right. Thina esikufunayo nje ukuthi sibone umthetho udlala indima yawo, asithathi maqala amuntu ukuthi ubani owenze kahle ubani owenze kabi. Thina esikufunayo nje ukubona umthetho wenza into right.